dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadir majelis ilmu itu lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat. أفضل من عيادة 1000 مريض. Dan lebih afdal daripada berkunjung 1000 orang sakit. أفضل من شهود 1000 جنازة. Dan lebih afdal daripada mengantar 1000 orang meninggal. وأن حضور مجالس الذكر الله عز وجل يباهي بناء الملائكة. Dan hadir di majelis ilmu itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di hadapan para malaikat. والعلم أحيانا يقال له الذكر، يقال العلم ذكر. Dan ilmu ini termasuk juga zikir. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر أهل العلم. Disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu. عندما يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى وهو على علم يكون أجره وثوابه مضاعف غير جاهل. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan ilmu, tentu orang yang lebih mempunyai ilmu lebih unggul pahalanya, lebih besar dibandingkan orang yang tidak mempunyai ilmu. أنتم في هذا المجلس المبارك الذي يسمى مجلس محبين Muhibbur Rasul. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kita alhamdulillah bisa berkumpul di majelis ini yang kita namai dengan MPR, Majelis Pencinta Rasul. أبشروا بمحبة الله لكم وبمحبة رسول الله لكم. جعل الله وإياكم الخواص محبين. Maka kita alhamdulillah bisa berkumpul di majelis ini dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang benar-benar hadir di tempat ini. هذا الشان كل الشان في تعلق القلب ومن يحب. Menurut sebenarnya hakikat hadir majelis itu adalah hati kita hadir dalam keadaan kecintaan kita kepada majelis itu. وقد يكون المؤمن ليس له أعمال صالحة كثيرة ولكن قلبه معلقا بالله، معلقا بسيدنا رسول الله، معلقا بالأولياء والصالحين. هذا يرتفع درجات عالية ومن القرب من المولى سبحانه وتعالى. Dan terkadang ada seseorang yang amal ibadahnya biasa-biasa, tapi hatinya di dalam hati itu tertanam cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada wali-wali Allah, cinta kepada orang-orang baik, maka orang tersebut akan terangkat menjadi seperti orang yang mempunyai amal banyak. يؤكد ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري عنه صلى الله عليه وسلم. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Imam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, أن أعرابيا قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة. pernah suatu saat Rasulullah SAW berkhutbah, ada seorang badui. وقال يا رسول الله متى الساعة؟ Kemudian badui ini berdiri di tengah-tengah khutbahnya Nabi. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu? وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ Kemudian Rasulullah berkata kepada badui tersebut, apa yang kau siapkan untuk menghadap hari kiamat? فقال الأعرابي يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام. Si badui itu menjawab, ya Rasulullah, aku tidak banyak puasa dan tidak banyak sholat. إلا إني أحب الله ورسوله. لاحظوا هنا إلا إني أحب الله ورسوله. Si badui itu menjawab, aku hanya punya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Coba kita perhatikan di dalam jawaban orang tadi itu, dia cuma cinta Allah dan cinta Rasulullah. يبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة عظيمة. Kemudian Nabi memberikan kabar gembira kepada orang tersebut dengan kabar yang menyenangkan orang tersebut. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang kau idolakan. قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه لما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. Setelah mendengar ini, seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, beliau mengatakan, kami bergembira mendengarkan cerita hadis engkau bersama orang yang engkau idolakan, yang kau cintakan, seperti kami gembira masuk Islam. إذن المحبة الصادقة ترفع الإنسان إلى مستوى من يحب. Kalau begitu, cinta yang hakiki itu bisa mengangkat orang ke kedudukan orang yang kita cintai. ولكن هناك أمور مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. Cuman kita perlu digarisbawahi. اسمعوا قول المولى سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Lihatlah di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, apabila mereka benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau Nabi Muhammad, maka ikutilah apa yang engkau lakukan, niscaya Allah akan mencintai mereka dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. قل إن كنتم تحبون الله ورسوله فاتبعوني. اتبعوني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأوامر وجاء بنواهي، وهي التي تسمى بالتقوى، تقوى الله عز وجل. نأتمر بالأوامر وننتهي عما نهانا الله عنه. Jadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau benar-benar kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah,
syaratnya harus ikuti Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah yang kita namai dengan takwa Allah. وهناك تكون المحبة صادقة وفي أعلى درجات الصدق. Nah, inilah yang dinamakan orang yang cinta. Orang yang cinta selalu mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Allah dan yang dilarang oleh Rasulullah. Inilah arti daripada mahabbah yang hakiki. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على إقام الصلاة. Nabi memerintahkan kita rajin sholat. وأمرنا أيضا أن ننتبه من أولادنا في إقام الصلاة. Kemudian kita peduli kepada anak-anak kita, bagaimana dia mengerjakan sholat atau tidak. ويقول صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ajak anak kalian, perintahkan anak kalian untuk sholat tak kala dia berumur 7 tahun. واضربوهم على تركها ل10. Dan pukullah bila meninggalkan kalau sudah berumur 10 tahun. فرقوا بينهم في المضاجع. Kemudian pisahkan di dalam tempat tidur kalau sudah berumur 10 tahun. كيف نحن في بيوتنا مع أهلنا وأولادنا في إقام هذا الركن العظيم من أركان الإسلام وهو أعظم ركن بعد الشهادتين الصلاة. Bagaimana kita di dalam rumah tangga kita di dalam menjalankan sholat? Padahal perintah sholat ini rukun yang nomor 2 setelah membaca 2 kalimat syahadat. واظبوا على الصلاة في المسجد. Kemudian kita peduli juga sholat di masjid. وخذ أولادك معك إلى المسجد، عودهم من الصغر حتى يتعودوا على حضور صلاة الجماعة في المسجid. Kemudian kita ajak anak-anak kita untuk pergi ke masjid. Bila perlu kita gandeng anak-anak kita supaya terbiasa untuk hadir ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. لأنك إذا ربيت أولادك تربية حسنة فإن الأعمال الصالحة التي يعملونها تكون في صحائف أمهم وأبيهم. Kalau seandainya kita mengajarkan anak kita, mengajak anak kita sholat, apa yang dilakukan oleh anak akan kita mendapatkan kepercikan pahala dari yang dilakukan oleh anak. بالعكس المصيبة الكبيرة إذا واحد أهم الأولاد ولم يعلمهم أمور الدين فإنهم يوم القيامة سيشتكون إلى الله عز وجل منهم. Begitu sebaliknya, kalau kita tidak peduli kepada anak kita, kelak di hari kiamat kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. اذهب إلى المسجد وتعطى بكل خطوة حسنة. Kita berjalan ke masjid, setiap langkah kaki kita ke masjid dihitung 1 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. وتمحى عنك بكل خطوة سيئة. Kemudian setiap 1 langkah kita berjalan ke masjid diampuni 1 dosa. وترتفع بكل خطوة درجة. Kemudian setiap langkah kita pergi ke masjid diangkat 1 derajat di sisi Allah. وأيضا حثهم على الحرص على هذه السنة العظيمة سنة السواك. Kemudian kita peduli juga dengan sunnahnya Rasulullah, sunnah yang agung, menggunakan kayu siwak. لأن الأجر والثواب يضاعف بذلك. Karena orang yang sholat menggunakan kayu siwak, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعتان بسواك أفضل من 70 ركعة من غير سواك. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat kita sholat menggunakan kayu siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa kayu siwak. وأعظم فائدة للسواك أنه يذكرك الشهادة عند الموت لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بها يا الله بها الله بحسن الخاتمة. Di antara keutamaan orang yang memakai siwak, maka dia akan mengingatkan kita di saat malaikat akan menjemput kita, menjelang ajal kita, kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. وعلينا أن ننتبه من نسائنا وبناتنا. Kemudian kita peduli juga anak-anak kita, istri-istri kita jaga. لأنه لا يجوز للمرأة البالغة أن تظهر شيء من جسمها إلا والوجه والكفين فيه خلاف بين العلماء. Kemudian kita peduli kepada anak-anak kita, istri-istri kita untuk menutup auratnya. حرمة التبرج وإظهار وكشف الشعر الأجانب. Kemudian jangan sampai anak-anak kita, istri-istri kita keluar dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى يخاطب النساء ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai suami-suami, jaga istri-istri kalian, jangan sampai istri-istri kalian keluar dari rumah dalam keadaan membuka aurat. ولا تخرج المرأة من بيتها متعطرة. Kemudian juga tidak boleh dia keluar menggunakan wewangian yang menyebabkan tertariknya orang laki-laki. الصبيان لما تكون بين الرجال ماشية بتصيب بما هي في الحديث زانية نسأل الله السلامة والعافية تحذر كأنها تفعل الفاحشة. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya ada wanita keluar dengan wangi-wangian yang menyebabkan lewat di depan laki-laki yang menyebabkan terfitnah melakukan hal yang kurang bagus, maka itu bisa dihukumi melakukan perbuatan yang keji. تختلف بالرجال الأجانب الخلوة حرام. Begitu juga tidak berduaan antara laki-laki dan perempuan. وإذا احتاجت أن تكلم رجال الأجانب فلا تكلمهم إلا بقدر الحاجة ولا تلين كلامها إليهم. Kemudian kalau seandainya butuh ngomong, cuman ngomong sepentingnya saja. هذه كلها آداب وأخلاق يجمعها من ثمرة هذا المجلس المبارك. Ini semuanya akhlak-akhlak dan sopan santun yang menjadi buah daripada yang dipelajari tempat ini.
وكلنا معرضين للوقوع في الذنوب والمعاصي. Dan setiap kita ini mempunyai dosa, mempunyai kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. ولكن باب التوبة مفتوح والحمد لله الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء. Tapi kita jangan berkecil hati pernah melakukan dosa. Pintu taubat di hadapan Allah itu terbuka lebar sampai hari kiamat. سبقت رحمتي غضبي. Rahmatku lebih luas daripada murkaku. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نتوب إلى الله عز وجل. Setiap anak manusia itu pasti melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai anak manusia, wahai orang-orang yang bertakwa, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. توبة النصوح هي التي يمتنع فيها الإنسان عن العودة إلى المعاصي التي كان يعملها. Taubat yang sungguh-sungguh atau taubat nasuha itu seseorang apabila taubat maka dia tidak mengulangi dosa itu kedua kalinya. وما نستجمع شروط التوبة فإن الله عز وجل يكرمه ويبدل سيئاته حسنات. Dan kalau dia sungguh-sungguh bertaubat dengan syarat-syarat tertentu itu, maka dosanya akan digantikan oleh Allah pahala. والإنسان المؤمن معرض للوقوع في الذنوب والمعاصي حتى في الكبائر ولكن يتوب إلى الله عز وجل. Jadi setiap kita ini pasti pernah melakukan dosa. Yang sebaik-baik orang pendosa itu adalah orang yang bertaubat. Jangan kita tidak pernah bertaubat kepada Allah. أو الوقوع مثلا في الفواحش أو شرب شيء من المحرمات ولكن التوبة العبرة في ذلك التوبة باب التوبة مفتوح. Kalau seandainya kita melakukan satu kesalahan, dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, ya sudah cepat-cepat kita kembali dengan bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh. تعرفون قصة تلك المرأة التي كانت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وهي الغامدية قد وقعت في فاحشة ولكنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت توبتها وتقول يا رسول الله أقم علي الحد. Ada di zaman Nabi itu ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW. Beliau ini habis melakukan perbuatan zina. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh dan jatuhkanlah kepada saya ini hukuman. إذا انتقل من الدنيا وهي طاهرة طهرها الله من هذا الذنب حتى لا تحاسب عليه في الآخرة. Jadi saya ini pengen benar-benar tulus bertaubat dan saya ingin mati dalam keadaan bersih, tidak ada dosa lagi dan saya ketemu dengan Allah, berjumpa kepada Allah dalam keadaan saya suci, bersih, tidak ada dosa dan minta ditegakkan hukuman di dunia. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي وضعي ما في بطنك ضعي الحمل عندها حمل. Kemudian orang tadi itu datang dalam keadaan hamil karena hamil dari perbuatan zina. Kata Rasulullah SAW, kamu pulang dulu ke rumah sampai kamu melahirkan isi kandungan kamu. لو ذهبت ولم تعد النبي صلى الله عليه وسلم ما بيطالبها بشيء من قيام الحد ولا ان من تاب الى الله عز وجل تاب هذا ذنب بينه وبين الله عز وجل كما قال صاحب الزبد الحق ليس الرجوع يقبلوا بالحق وربي فالرجوع افضل. Kemudian orang itu kembali pulang ke rumahnya sambil dia menunggu dia melahirkan anak tersebut. Padahal tujuan Nabi itu supaya kamu diam. Jangan kamu ceritakan kepada orang lain, kamu hanya bisa bertaubat kepada Allah, niscaya Allah sudah mengampuni dosa kamu. Sebab kalau kita seperti haknya Allah melakukan pelanggaran hukum haknya Allah, maka kita hanya bisa bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. لكنها صادقة تريد أن تخرج من الدنيا وهي متطهرة. Tapi ini wanita, dia pengen tulus benar-benar bertaubat, dia pengen keluar dari dunia ini dalam keadaan suci. وقيم عليها الحد ورجمت. Kemudian orang ini dijalankan hukuman di dunia yaitu dengan dirojam. وعندما رجمت جاء في بعض الصحابة شيء من دمها في ثوبه فكأنه تأفف من ذلك. Kemudian dirojam itu dilempar dengan batu kecil sampai mati. Itu hukum Islam, rojam kalau melakukan perbuatan zina. Tahu-tahu waktu dilempar ada seseorang yang melempar sambil marah ngelihat wanita ini. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التأفف من ذلك وقال لهم أن هذه المرأة استابت توبة عظيمة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. استابت توبة صادقة إلى الله عز وجل. Kemudian melihat orang yang lempar dalam keadaan marah, Nabi juga marah. Kamu jangan marah kepada wanita yang sudah bertaubat dengan sungguh-sungguh. Tahukah kamu orang yang bertaubat seperti wanita ini, seandainya pahala yang dia boleh dari Allah karena dengan taubat dibagikan kepada penghuni kota Madinah, penduduk kota Madinah, maka cukup kebagian daripada pahalanya. Nabi SAW يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis, aku akan menolong, memberikan syafaat kepada umatku pelaku-pelaku dosa besar. ولكن من تاب توبة صادقة. Akan tetapi ini digarisbawahi bagi orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. ذلك الصحابي الذي كان يشرب الخمر. Ada juga di antara sahabat yang mana mereka itu peminum khamar.
يقيم عليه الحد بشرب الخمر، حد شرب الخمر 40 جلدة، ويجوز للحاكم أن يضاعفها إلى 80 إذا رأى أن ذلك الشخص مصر. Kemudian orang itu dihukum oleh Rasulullah SAW dengan dicambuk 40 kali. Boleh seorang hakim, seorang polisi atau ya seorang polisi lah untuk menambah sampai 80 kali menurut kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kitab fikih. أصلح بالضبط يحد وكامل بشرب مسكر ب40 جلدة وعذري إلى 80 جلدة. Kemudian disebutkan oleh Sahibul Zubat bahwasanya dihukum peminum-peminum khamar itu 40 kali cambukan dan boleh ditakdir sampai 80 kali. عندما أقيم الحد على هذا الصحابي كان أحدهم قد سبه وشتمه. Waktu mau dihukum si peminum yang bertobat ini, ada di antara sahabat mencaci orang ini. والنبي صلى الله عليه وسلم زجره وقال لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله. Kemudian waktu ada orang mencaci, Rasulullah marah sama yang mencaci orang ini. Jangan sekali-sekali kamu mencaci orang yang bertaubat. Sesungguhnya orang yang bertaubat itu dicintai oleh Allah. لأن المؤمن معرض للوقوع في الذنوب والمعاصي والآثام. Jadi artinya seorang mukmin itu bisa saja melakukan perbuatan dosa. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Sebab anak Adam manusia itu pasti melakukan dosa. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang melakukan dosa yaitu mereka yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.